बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि उल्थाथिं थानाय जिखिनि लिटिल सर'जनी नगर होननाय मोनसे गला, बेवहाय गोबां बुस्थु गस्लाफोर मोनो। दा बेनि जेनाखि बिगोमा बियो हौवाया राजस्थाननि, ओमफ्राय हिन्जावा बर' होननानै खोनानो मोन्दों, लिभिं रिलेसनाव दं होननानै। दा हौवाया जाय गावनाव खामानि मावनो थाग्रा जायफोर मावथि, बै खामानि मावग्रा मावथि बिथांमोना जायफोर आइजोफोरखौ लायो, बे आइजोफोरनि सायाव मलेस्टेट खालामो होननानै ससियेल मिडियायाव मैया गोसारदों। आरो बे रोखोमै दिनैबो बेनि सायाव गोख्रों एक्सन लानो थाखाय एबसु, बनसु बायदि बायदि आफादफ्रा पुलिस प्रसासनखौ खावलायदों। हौवाया नैबेनो, बेनि नामा जाहैबाय अमृतोष राजट'गी, राजस्थाननिफ्राय बेवहाय फैनानै बिजनेस खालामफैदों। बर' आइजो हाबा लानानै बिजनेस खालामनाय, डेभेलप खालामनाय, गावनियानो जा ओनसोलनियानो जा, जोंनि समाजनि साखाथि थानाय गलाफोरनि डेभेलपमेन्टनि खोथायानो जा, बेफ्राव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। हादरखौ जौगाहोनाय, ओनसोलखौ जौगाहोनायाव। नाथाय जाय नोजोरजों नोंथाङा बर' आइजोफोरनि सायाव अयथासार बानायदों, मलेस्टेट बानायदों बिथांजोमोनखौ, दिनै सासे नङा सासेयासो साहस खालामनानै बेखिनि खोथाखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायबाय, पुलिस प्रशासनाव कमप्लेन हैबाय, बिनिफ्रायसो जों मिथिबाय। नङाबा बे बिथांनि आखायाव बेसेबां बर' आइजोफ्रा बुलि जानांखो जों मिथियै आरो गोबां थाबावनो हागौ। बेखायनो एसे ससियेल मिडिया क्रिएटर आंनि बुंनांगौआ बेनो, बिथांबादि दुथां गोसोनि सुबुंखौ बे ओनसोलाव क'क्राझार बादि सहराव जायगा होनांगौनि गोनांथि गैया। बिथांनि दखाना बन्द' जानांगौ आरो बिथांखौ हमनांगौ, आरो जायफोर बेजों मलेस्टेट खालामजादों बिथांमोना थार बिजिरनाय मोननांगौ। जोंनि सहरा बेबादि गन्दगी सासे सुबुंनिफ्राय रैखा मोननांगौ। आरो बिथांनि बेबादि आखला जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव सोलिनाय नङा, बेफोरखौ मालाबाबो लाइ होनाय नङा। दा बेखायनो जेसेबांनाखि खारखुमानानै थाया मानो, हमनो हायागौमानि, थार बिजिरनाय मोनागौमानि बिथांनि दखाना बन्द' जानानै थागोन। बिथांनि आइजोआ उनफ्राव माबा मोनसे गलाफोरखौ उन्नति खालामोनोब्ला, नैबे जायफोर आइजोफ्रा दिनै थार बिजिरनाय नागिरदों, बिथांमोननो थार बिजिरनायखौ, बिथांजोमोननो थार बिजिरनायखौ होग्रोनांगोन। फार्स्ट अफ अल बिथांमोना थार बिजिरनायखौ मोनग्रोनांगोन। जि क'क्राझार सहरत दखा এটা দোকান, লিটিল সরোজিনী এইমাত্র আগত যি ঘটনা ঘটিছে, করমতলা অঞ্চলত থকা এটা গলা, ইয়াৰ নামটো হ'ল লিটিল সরোজিনী নগৰ। আৰু ইয়াত মালিকটো হ'ল, অনাৰটো হ'ল ৰাজস্থানৰ পৰা অহা बर' ছোৱালীৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকা, লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত। তেখেতৰ নামটো হ'ল অমৃতোষ ৰাজট'গী। তেখেতে নিজৰ গলাৰ কৰ্মচাৰী, যি মহিলা কৰ্মচাৰী আছে, সেই মহিলা কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ মানে বহুত অত্যাচাৰ, এই কথাটো মই প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিব। জাষ্ট ধৰিলোঁ আপোনালোকে মলেষ্টেড। যি কৰ্মচাৰীসকলে তেখেতৰ দোকানত বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই কাম কৰি আছে, তেখেতৰ লগত মিলি পেলাই এই দোকানটো উন্নতিৰ দিশত লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি আছে, তেখেতসকলৰ ওপৰত এই ৰাজট'গী, ৰাজস্থানৰ পৰা অহা মালিকে, অনাৰে মলেষ্টেড কৰিছে। এজনী ছোৱালী সাহস কৰি পেলাই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দ্বাৰা দি এইটো পষ্ট বা কল ৰেকৰ্ডিং বাইৰ কৰিছে। ইয়াৰ পিছত ক'ক্ৰাঝাৰ থানাত কমপ্লেইন দিছে। কমপ্লেইন দিয়াৰ পিছত আমি গম পাইছোঁ। থেংক ইউ চিষ্টাৰলৈ,
তেনেকুৱা সাহস কৰি পেলাই যিটো হয়তো বাহিৰত মুকলি আনিব লাগে। এই মুকলি বাহিৰত এই কথাখিনি আনাৰ পিছত বনচু এপছুৱে কিছুমান কথা ইয়াৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰা মানুহজনে ইয়াত কোনো থাকিবৰ কাৰণে অধিকাৰ নাই। কোনোবা বিজনেছ কৰিব আহিছে, বিজনেছ কৰক, দেশখন উন্নতি কৰক, অঞ্চলখন উন্নতি কৰক, এই এৰিয়া ঠাইটো উন্নতি কৰক, ইয়াত আপত্তি নাই। কিন্তু আমাৰ মাজত মিলি থকা আমাৰ জাতিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰাটো আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰিব, সহ্য নকৰিব। এই কথাটো আজিৰ তাৰিখত খাটাং। दा बेखायनो যেতিয়ালৈকে এই কৰ্মচাৰী মহিলা কৰ্মচাৰীৰ ন্যায় বিচৰা জাষ্টিছ বিচৰা যেতিয়ালৈকে এই জাষ্টিছটো তেখেতসকলে নাপায় তেতিয়ালৈকে এই ৰাজটকীৰ দোকানটো বন্ধ হৈ থাকিব আৰু আইনৰ দ্বাৰা দি তেখেতক জেলত পঠাব লাগে। ইয়াৰ পিছত ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকা এই ৰাজটকীৰ ৱাইফটো পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ নিজৰ বিজনেছটো লৈ যাব এইটো পিছৰ কথা, কিন্তু আগত বন্ধ হ'ব লাগে। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ এই কোকৰাঝাৰ অঞ্চলত যাবা নাই, থাকিব দিব নালাগে আৰু তেখেতক এৰেষ্ট কৰিব লাগে। দেন অনলি উই কেন সে জাষ্টিছ, তেতিয়াহ'লে আমি জাষ্টিছ বুলি ক'ব পাৰিব। बेनोसै। थेंक इउ सो माच आरो कमेन्ट सेक्सनाव जरुर फोरमाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।